5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Only one as handsome as I is worthy of such beautiful magic. I have special attack techniques. Face me! You cannot bear my wrath. Don't tell anybody that I can't swim. You can't run. First blood.
back. Launch attack! I have special attack techniques. You have slain an enemy! Face me, you have been slain. An ally has been... You have slain an enemy! Turtle resurrecting soon. Come, come! Let me show you some magic! You're still a long way from beating me. Battles are so boring. I don't know. Have been slain. An ally has been slain. Hey, don't touch the hair. An enemy has been slain. Ally has been slain. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. Remember to find me more Request gears. backup. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Why? I can see it. An ally has been slain. Let's fight side by side. Launch attack! Has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Suffocating. An enemy has been slain. I have special Double kill. Chase me. Shut down. Don't be lazy, Nito. Raw enemy killing spree. magic beast. It's a gift. Our turret has been destroyed. Executed. Turtle resurrecting soon. You cannot bear my wrath. Our turret's been destroyed.
Enemy unstoppable! My tiger has been An bitten enemy has been many slain! You have been slain! An enemy has been slain! Remember to buy me more gears. You have been slain! You're still a long way from beating me. You have been slain! Slain. You know, magic will deeply connect us all. The enemy has slain the turtle. Enemy killing spree. Ally has been slain. Enemy You have been slain. Well played. Don't ask me why a mage is carrying a sword. The sword is a gift. Our turret has been destroyed. Remember to buy me more gears. The sword is a gift. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. So, classic lang to, ah. Classic lang. Pero, napakatagal. 35 minutes. Talong-talo na kami sa sa goal. 10,000. Tsaka sa kill.
Okay. Puntan natin si kasama-sama sa amin dito. Kasama-sama kami. Ito. Yan. Nagtatagalong ako para sa Natalia. Yan. Kuha na. Kita ko na. Nakita na namin yung kanya. Nakita na namin kung saan siya. Saan siya? Yan, no? Oo, sige nga. Yan. Nagpabakbakan sila dito. Yan. Yan. Patay siya. Pero ito. Ito, patay ka pa doon. Putik. Yan. Tago pala eh. Nagtago sila dun eh. Sa bridge. Yan. Daanan niya. Daanan sila dun. Siyempre, hindi mo makikita yan eh. Kahit daan ka dyan, hindi mo na makikita. Ito. So, i-focus muna natin ito si Eric. Yan. Baka sakaling may dun. Subos. Wala. Nandun silang lahat. Yan. Sama-sama. Yan. Post ko muna yung hero ko. Abang-abang muna dito. Pa-level. Okay. Kinukuha nila yan, ha? Lugap. Focus mo natin ito. Yan. Kawawa ako dito. Yan. Nakuha nila yung Lord, ha? Nakuha nila yung Lord. Ito ang number 1 kalaban dito, yan, o. Pahingay natin yan. Artas. Oy, nakuha. Oy, patay. Yan dito. Yan. Yan. Okay. Uwas sila doon, ha. Uwas sila. Sinaga lang ang natira dyan. Saka yung Lord. Pupunta na yung Lord, ha. Okay. Yan. Papatayin to yan. Yan. Rest back. Yan. Patay. Yan. Doon si Natalia. Okay. Buhay na tayo dito. Yan, ligid-ligid lang yung Natalia dyan, ha. Yan. Okay. Hindi. Nag-aabang na naman dyan. Okay. Sige. Labanin mo 3. Sige na. Okay, balik mo na dito. Okay, ayan si Natalia. Ito si Natalia, ayan o. Takbo ng takbo. Sige. Takbo. Ayan. Kawawa naman si Ranger sa akin. Tignan nyo. Nakuha niyo ito. Nakuha niyo yung buff. Yan, nakuha niyo lahat. Galing, ha. Ayan. Baba sila lahat pala dito. Yan. Yan is nata, boom. Hindi naka sanib. Na late.
Double kill yata to. Ay, hindi. Nakapatakas yan eh. Hoy! Oh, humabol siya no, sa barsa. Hahabol pa yan. Tingnan mo. Yan. Op! Naku po, di mamatay yan. Hindi nga. Takbahin natin yan. Ops! Hahabulin pa ba yan? Yan. Sige. Boom! Okay, tapos. Kala mo. Masakit yung tore kasi yung skill ko. Ulti. Yan. Naging dragon yun. Okay, bakbo na tayo. Punta natin si, dyan. Ito na yun. Ito. Si Eritel. Lilibo ito, nagsusulo. Mali ka dito. Kunin mo daw. Yan. Ayun. Sige. Ayan sila. Boom. Ay, patay. Sige. Ang ginagawa ni ano dito. Yan. Yeah. Nope. Panay ako. Bumalik pa kasi ako. Wala na. Patay. Yan. Kaya mo yan. Ay, patay na rin. Ito. Yan. Ito. Shut down. Nagpapabol ka na pala. Kadit. Okay. Nagpapabol ka na pala. Unstoppable ka na. Ito. Nag-pick to. Okay. Ito. Ito ba ito? Alam mo may kasama yan. Stranger, Tumawa sa akin doon, Kinuha na. Kunin mo na lahat yan. Tingnan na. Okay. Ulit na. Kuha na, di ba? Boom. Oy, boom. Sumanib. Sumanib. Yan. Nakapatay pala eh. Galing magic. Magic na talaga, mage. May magic eh. Mage, di ba? Magic. Mage. Yan. Yan, sinata. Andito. Ayan, Yan, punta mo. Yan, sige, punta mo. Kunin mo muna. Sige. Sige. Darating. Oops. Patay pa ako, 13 seconds. Ito na siya dito. Ay, hindi. Ito na lang. Ayun. Buhay na. Siguro may stop na ako dito. Stop na. 7-10. Wala na. Hindi ako bumalik doon. Hindi ako nagtay. Mistake
Ayan. Sige. Sige. Monster kill. Kill na pala to. Ilang oras pa? Ay, 20 minutes. Sige, dyan muna kayo. Mag-abang muna kayo dyan ng minions. Andun pa siya. Ito. Ayan. Kinukuha na naman. Okay. Sa'yo na. Sa'yo na yan. Hindi na namin kailangan yan. Marami na kami yan. Okay. Ay, nandun siya. Nabangan ako na pero bumalik ako ang agad na. Alam mo, ikaw dito. Kunin mo to. Wala eh. Mali ka na. Ako na nga. Sa akin ka na. Tagal na mo eh. Tagal. Yan. Hop. Hindi ko nakapiskill doon Hindi ko nakulti. Ay, andyan na naman yung dragon. Okay. Boom. Okay. Wala. Walang skill. Ayun, barsa. Malakas yan Barsa. Ay! Pati mo bang retreat? Yan, sige. Yan. Isa lang yan. Yan. Okay, may life skill. May life skill. Yan. Boom. Okay, 1 point. Pampabuhay. Push. Kala mo. Sige. Ayan. Hahabol pa. Hahabol. Ay. Boom. Mali yung first skill sa likod. Bobo. Dami. Ayan. Mga silent. Napaka-silent. Ay, alright. Masakit. Ayan. Sige. Babantayin kita. Okay, magbabantayin. Mag-ano ka muna. Ayan, street. Dito muna ako magpahabol muna ako dito. Ayan. Mahabulin nila ako. Ayaw nila yung minions sumabot. Buset. Okay. Sige. Yan. Hydrangea. Nawawa naman yung Hydrangea na yun, Pero, ito siya para sa, yan. Pumunta sa kabilang buhay. Buset. Galing mo. Buti, sana magkaroon din ako ng ganun na skill, Yung nakakapunta ko doon sa,
makikita ko yung mundo. Okay? Di ba? Ito. Meron dito, tara. Tara dito. Yan. 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 Tapos balik muna na. Balik. Balik. Doon sa kasama natin. Huwag natin iwanan mo ngayon. Ha? O, sige. Dito. Yan, dami nila. Patanga natin yan. Oo. O, tayo na. Kukunin mo yan. O, yun yun na. Meron pa ako. Ayan, si Natalia. Yan ko. Para may ano ako eh. Ako lalabas para may ano ko. Might escape. Oh. Dapat ako lalabas kasi may escape. Okay? Yan. Yan si Natalia. Palibot-libot. Ayan, pupunta na siya dito. Wala nang boom. Tapos ka na naman. Ay, tapos. Ay, wala na. Point. Okay. Sige, tira mo lahat. Yan. Oh, kawawa to. Tatlo. Ay, dalawa. 2 versus 1. Oh, tatlo na sila. Yan. Ay, patay. Ito. Boom. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Boom. Wala. Hindi habol. Wala din. Oh. Yan, hindi habol ah. Ayan. Ayan. Kinapag-repeat. Tapos pabalik pa. Ang galing mo. Okay. Yan. Okay. Sa'yo na yan. Wala. Okay, ilang oras ba? 12. Yan. Ito muna na tayo. Focus mo natin to. Saka to. Oh. Yamin nyo. No. Oh. O yan. May skill siya. Oh. Ulti. Ulti yan na. One shot kasi yan eh. Di ba? Oh. Ito ako. Naglalaro lang ako dito. Hindi. Sa'yo yan eh. Hindi ko kakunin yan. Sa'yo yan. Ako naman to. Boom. Sakit. Oh, sa akin na. Oh, blue. Sa akin yung blue. Sa akin yung blue, ah. Okay. Ako pa to. Sa akin na yan. May repri ako eh. Yan si Parsa. Boom! Ay, hindi ba? Ay, ako pa rin. Ay, ako. Magic na talaga. Ay, magic talaga yung mage. Oh, magic na eh. Mage na, diba? Talaga. Ito. Oh, ito. Andito na yung kalaban mo. Ay! Ayan. Bumalik ka na. Ano bang ginagawa? Ayan. Bumalik na pala ako dyan eh. Sige, yan. Boom! Atras na. Atras na. Ano? Namatay din. Boom! Godlike na to. Galing mo galing. Ito. Galing niya. Galing na to. Padita na to. Pro padita. Yeah. Ayan po muna. Boom! Pak! Boom! Unstoppable ka na rin pala. Yan. Ako, balik mo na. Punta natin yan, baka ma-stop sila dito. Yan. Ano ang ginagawa mo? Ay, nag-push siya, Yan, kita. Makasalubong mo rin, ay, patay. Hindi. Bumalik ka pa rin eh. Bumalik eh. Ano ba yan? Huwag ka mo nang babalik pag gano'n. Si Natalia yan eh. Invisible yan, hindi mo makikita. Buti sana kung makikita mo yan. Ay, meron ka laban. Ay. Yun, nawala na yung ano niya.
Ganon. Nandun ako agad. Yan. Yan. Tulungan natin yan. Sige. Yan. Galing ng KS na na. Ito, naka-ano doon na. Sige. Ano kaya mangyayari dito? Kukunin ko to. Kung makukuha ko, sa akin na to. Hindi na nakuha ng bat yan eh. Sa akin yan. Okay. Pwede pang itong, ano na to. Ito, kumuha ng bat yan eh. Nabantayin ko kung may ano dyan. Ang nalag kasi itong mix na to, hindi naman kaya yan eh. Mahina yung ano mo dyan. Hindi mo kaya mag-lord. Pwede sana kung ako Oo. Couple item ako, pwede kong mag-lord. Kaya kong mag-lord. Yan, si Ren. Boom! Boom! Oh, di ba? Babalik na naman kayo. Oh, may nanatalian na naman doon sa baba. Sige, babalik ako dyan. Oh. Lagi na lang sila dito nandito. Nagbantay ng torre. Oh. Sige. Sige. Ay, patay to. Patay yung, si ano. Nagsulo sila. Oh, wala na akong buhay. Balik. Yun, wala namang kalaman. Dito na lang. Pampabuhay. Kunin yung pampabuhay. Buhay. Ayan, si Parsha. Stop. Boom! Wala, hindi niya. Nakaano siya. Pero, ay, tapos na. Okay, bye. Okay. Victory.